Kia whakaroa hia ke te wā whakatā ki ngā mātua whaipēpi hou. Koera te hia o tētahi o ngā māngai o Reipa. Ko te whai a Sue Moroney kia ono marama ke te roa o te wā e utua ai ngā mātua mo te tiaki pēpi hou. Hei tāna no ko te timatanga pea tēnei o te whāinga nui a Reipa kia ko tahitau te roa o te wā ki ngā mātua tiaki pēpi. Kei a pea te Melbourne a ngā whakamārama. Katahi anō ka tango I te pere a tūmata I te whakawātea mātua I te Pauaka Paremata, arā te pere a Sue Moroney no Reipa. Well, currently in New Zealand we only have 14 paid weeks of parental leave and we're now lagging behind the rest of the world in this regard. Hei tā te kaituhi, neke atu I te 20 mano nā whānau, ka whaihua ki te noho ki te kāinga ki te whakatipu I warātau tamariki. We think that's a great thing for whānau. It means that without thinking about financial problems or trying to get to work on time or the deadline that they are running up against at work, they can just focus on their new special little person. So you can stay home with the baby. Better than going to work and leave your baby with someone else. You get to spend more time with your child, I guess. I think that's what most babies need, is their mothers and their parents at home. Ki tāna titiro, mā tēnei ka whaihua te whānau I roto I ngā āhuatanga pāpori, oha hoki a tōna wā. Ko te hia a Reipa, kia utua ngā mātua mo te kotahi tau I a rātau tiaki pēpi ana. E ai ki a rātau anō he timatanga pai tēnei pere tūmata I te Moroney. Engari ko te mateke, ka tautoko ana hinara I tēnei pere, kāore rānei. I haven't had any indication from National about their level of support, but look, I know that all political parties say that they value families and my bill's really going to test that. Hoi anō e kore rawa tēnei pere e whakamana ki te kore e rā atu rōpū tōranga pau kai te taha o te kāwanatanga e tautoko. Pea te Melbourne te karere.